डिवीजन कमिटी तंगरो जत्तो बक फै दि दिस इज थाने कयेकजन आफाय पालनि IPFT long live IPFT long live IPFT division di Chipra Lane snam dai IPFT division di Chipra Lane snam dai IPFT long live IPFT long live Silakan Chipra Lane snam dai Silakan Chipra Lane snam dai IPFT long live in conference dol Pay day. You know, Chalsan conference the left. Jadi sini joto sini leader sono best kami lainnya. Saya tintan meeting kerja kan. Sini IPFT Khwai West Division Committee. Abos sini taklay 2024 ni last month ni berapa? Jatana hangnai 4 tarik Desember 2024 khomuluni program. Orne hoite bathangka ebong a program nogoi bangma sini jara unactive bongoi tongmani jaraba srapsani jaraba a program nongmani bisinga tabok tewisya bororok Khatang sawi faikya, abang agami dina borok teibo haino, IPFT ni banana teibo, प्रत्येकटा kami amsayo, usahurnani teibo pralini dabina teibo joddar khlainani, pralini kharano teibo मजबूत khlaiye, sara bharatborshoni boroni thane pusahurnani, government thane pusahurnani, abni uddeshya tiyei Tini hai na hai, bang mana jara unactive ni tongnai rak borok, tini division ni executive committee ni body go borok, hai na hai daitya nalai division committee bahai na मजबूत ni sate bu मजबूत khaina ni bagbe, tini na op program ya sanmane, ke balai khana sang tini khatongo, aro serwatoli kami jauh to lukura bu khadeka, amchane jauh to borok bu khaja, ya bahai kena sini. Ini ni op program ni uddeshya te khalai mane jara katal babe daitwa mane rakna bolson ko kasar kha sini party ni GS sini sar sapon da Burma te vice president sini da Prasant da Burma te sini office secretary Buddha da Burma youth ni GS minusing jamatia abo hai khlai santini phai bisini paithak ni manto jangmalai lai ini salsani conference abo conference phai tangkai sini koni obai ana ha tewisya sini program kai mane get together am lai sen kisi sa samung rak dogaja tholo lai nai kombo salai nai mabo malai nai ai he wan sobina tini o program no সংসদ সমস্যা সাকা সুমত চিনি মিনিস্টার ni khukti bokhnata tini sumoro muloto Khwai West IPFT division ni asa reshuffle abo kono sobai rimaniya oro kobang mano chini executive committee division ni wo division committee wo fill up khajanan baki tongko ga abono tini ching fill up khlaka er pore bo tai 7ta
tai 7 jonaनो danan tongko bwskangni जों fully je conference khaimani bisingtwi abo जों January bisingo nabo purno khlaijakne ege khub naitok program ka tini abon bagino muloto जों tini ora minister bu phaisa pekya o program no success khlainani bagino muloto tini bwskango chini onekta kobangma program tongo village committee election tongo aboni ek bochor pore chini ADC election chini to demand bwskangni ADC election abo jate ADC election yawo TTC election ngton abo IPF site to tongo chini minister site to tongo bo je pro Durga Puja pro jan lama jan enjoy khlai tongo chini minister sorasori suja Amit Shah baitangi malai ये TTC नि बागै बबो हायिंका आबनि क्षेत्रआव आलोचना खालाय फाय दङ अबो हायके जों साखलाय दङ बसकांनि इलेक्शन TTC त्रिपुरा टेरिटोरियल काउन्सिल नि इलेक्शन थ बसकांगो 19 तारिख 20 तारिख अमित शाह फाय दङ सिनि इंगे बचिनि अनरेबल होम मिनिस्टर इंडिया नि बरक बायबो जों IPF नि कायसा रिप्रेजेंटेटिव दल मालाय तारातारि जे 2026 नि जे इलेक्शन आबोनि सिगांनो TTC घोषणा खालायो एगे चिनि TTC इंगै थांसितन असुक बर रक जों नासिंलाय दं माने आबो इंगै थांतन अगनो साइटक लायनान बागिनो सं बसकाने 19 20 तारिख बाबो अमित शाह जी फाइप्रो जों चिनि मेमोरेन्डाम बा साबमिट खालाय